cithirĩtwo ciathũrĩrĩtwo iwatho na kou lakini kwambiria ruju kana uke antu bakethirwa bemenya rais wao no gukurukira njire kuringaniria umbite kwithirwa banenkirwa ni agent bao lakini into kiria tithika batumba kwithirwa betumirite ithirwa chiro official na kou kumira aja gwita na mbere aja nyombene ya Bomas kiria kethirwa kiithika tukubona ro ni uthurani bwa muthia arafu rukiri ukethirwa kwina gikaro na ndeki bande to mukarite chebukati akethirwa akierezera nthiguru uria nthiguru mba kwithirwa giukire na nteto kana update ya mbere ya uringi bwa kura nojo no ukethirwa ukienderea mwanka ukinyire thaa 11 ciogoro cia ntuku eruju ari na ndi gukethirwa kwina kamurutira kamwanya no ntotezo cio ndikethirwa yukinyira muthia kou tukenderea kwamba kambeja kiri gitone kia utariri bunene National Talent Center gukuretera jaja kethirwa kienderea na Bi Christine kwa nande atugucokera utero miru tweterete konethera kujangithwa kumba kwithwa ja kiumira tuburetere ki bulletin nyingi kana kiri enteto ingi cia thithatu na wega Boniface Mongera na gune bugwe kari interesia muci munene wa Nairobi na reu gatuthie interesia Gatembe interesia Central Imenti tugwatanira mwandiki wetu wa Nteto John Ndiga nikenda tuone na kubugu ikarangi kana buku thiete na mbere. Bwega sana tuli ntere cia Gatembe gituo gia gutarira kura kia kinene kana Tallying Center na ratumbite kuigwa tukiumba kwa tukwatanagira na returning officer wa Central Imenti no Leonard Okemwa na kaumba kuigwa agitutariria mairi mathatu na mantu marabathite na mbere na kurutha kagitani kana ntu nkuona taka baumbite kuigwa bakethi na mbere na kuibangania kenda bakanenkanira into bia uringiri kura kenda bikathikiritio mwanya mwanya lakini weze kuelimisha wananchi pengine umefika wapi kwa karibia hapa. Asante sana. Nitakushikilia tu. Asante sana bwana habari. Hapa ni kituo cha St. Mary's Immaculate Gatembe. Hapa ndio tutafanya counting of or tallying of votes. It is our tallying center for Central Imenti constituency. Vile mnaona tunaendelea kupeana materials sikielekea kwa polling stations 159. Na pengine kufikia sasa kuna changamoto zote mweza kumbana nazo kufikia sasa? Changamoto moja tu imefanya tukachelewa kidogo ni hii ya kusema we seal the ballot the printed register in a tamper-proof envelope. So tulienda tukatoanisha na QR code tukapanga vizuri. Sasa tuko tayari kupatiana materials ziende kwa polling station. Kwa hivyo kufikia sasa ni jambo gani linaendelea katika chuo hichi cha kuhesabia kura? Presiding officers na wasaidizi wao wanaendelea kuangalia zile materials tumewapatia, waone kama wamebeba kila kitu, alafu wapande magari waende polling station zao. Na tukimalizia kwa upande wa kiusalama mmejipanga vipi? Tumejipanga sawa. Kila eneo la kupigia kura wako maaskari wawili ambao watalinda hiyo kituo cha kupiga kura, na hapa kwa Tallying Center ni kuna maaskari zaidi ya 20. Kwa hivyo usalama ni wa kutosha katika eneo hili la ubunge ya Central Imenti. Shukrani sana kwa muda wako, tutazidi kujuza wananchi ya ambayo atakuwa najiri, lakini nitakuja kwako baadaye shughulikia masuala ya kupeana materials ndio waweze kufika katika vituo vya kupigia kura. Shukrani sana. Asante sana. Ibwega sana uyo gukari returning officer ntere cia giciko bunge ya Central Imenti agitariria mantu marabombite kuigwa bakithi na mbere na kurutha na watabura omba kuigwa ukigwa mutegeri ni ati ninde bakwenda kuthi na mbere na kunenkanira into bia uringiri kura mwanya kiririkanagwa gituo gya Central Imenti kina ringi kura 76,495 na baba kaumba kwa bakithi na mbere na kuringa kura muthenya waru. Studio
Akarima Muthara mariuga marina wetiki ati kura ikaruthikana njira ya thiri na nkinyagia ukethirwa na ngwataniro nyuma ya kithurano. Ni mauritie akenya kwithirwa makianira thiri kuruki na nkinyagia kuringa kura makiririti. Kevin Kimathi hataririe ntito ino. Ondi mathaa makaiati antu baiturie kuringa kura bakithura atongoria mwanya kuringa na wirubori wa karitiani bakuria kura ikiringwa ntuku yeru yo kuringwa thire na ukiriburu antu bakimenya kwino turo nyuma ya kura ici. Antu bonde bara kuringa kura ituringe kura na thire. Pendwa yatuma anto baringe kura. Pia bia atuma anto baringe kura na bafaulu na intimidation. Kinya thirikari yethire ya tu intimidate. Tugambira na Uhuru atu intimidate. Raila don't intimidate us. Nya wezi CS munya don't intimidate us. Whoever akwenda kura mwankanya babonde nya bakireto na whoever oaita mtu intimidate anto. Twethura lindo tukona nwa tutethia na nuombo tutethia. Na tutethurerwa atongoria thirikari kana na tubele bathatu bakarinde. Twethura mutongoro tukona nwa turetera leo bukaya kwa intimidated kinyabo iko manto yeu batu twe wananchi turenda thiri turenda kura cha thiri no tukwena maisha nyume ya idurano mbere pio itwenda kinyamo wana siasa akaromba kura na njira twite thiri tinjira ya andwa na tinjira ya utendera ungi bo mbere kinya IMBC yo ngonyombe kuruta otuba yayo kwa twika katorombe kura cha thiri tichi utendanira na itumikio kuria boya thiati bathuranira kathiuro uswetikia Muthara ibure bakuwa Bruno keti tanambere kwanga ikuima bisabu karia akiringanithwa wamba gotegera nya Muthara mwana wa kathiai thuranira kathiai thina ironete kinyawe ni excess o mwana ntugararo ama campaign ne especially nye kabea ni akwatwa tugwira ari lailo baba ina mweshimwa kabea muchamani umwe iri awatirwe okinya renge ntuko engi ai muchama namba baita maburwa bai kinya lanyiro renge mwana ikiro mpengu yoro renge ko drop muntu theri ara kurara maromba ai arombairwa ai kinya ngondo na renge na ite atia na watiro renge tukauri atire amwana okai mwamba nyingi ate watawa tona no rai no complainant aitoria utibika iria bende marinya kana babwethio ndero bakabwethia enduthura na turiwa kinya kwa ndene kinya ko twe muringira bake bake to muringira ke wirucha no ndo itukumea thurana nwana kyo kya Muthara wandi na nuate mono mongo kana wanda nkiripotera Weru TV kuma Tigania East bita wa Kevin Kimathi. Na riu gatuthie imwe kwa imwe mwanka igembe tugwatanira mwandiki wetu wa Ntito Dennis Mugendi nikenda atuonie kana atwire bu kuthite na mbere nontu akwibanga nontu akithurano kya muthenya wa ruyu. Dennis. Ivoega mutegeri wa Weru TV aje kuona turi thai ni ndene ya gicoko kya ubunge kia Igembe South na gituo giki kia Igembe South gikinene ki mushine o Maua skurune yari ya Maua tayo Maua Girls na ntuko yonde komenyithie ni tumbiti kwa tutindete ntuko ya aja naria shughuli inyingi cia murungamiri kithurano tawe Wilfred Wenena kubangania mabisa bawe bario Kirak pio na bangi kenda bomba igokinya gicone giki mature mwanya gicone giki obunge na kunge kumenyithia ni ati gicoko kya ubunge mwanka thai kirina aringi kura ngiri igana rimwe mirongo kina aringi kura ngiri mirongo mugwanja na ithandatu na kura iguru na wandi cia gicoko giki ni wandi ithano tayo wandi ya Maua, wandi ya Kego ya Ntobochio, wandi ya Kanuni, wandi ya Athirugaiti na wandi ya Akachio. Kia tumbi kuwatanira na murugamiri kithurano tawe Wilfred Wenena atwire mbere arebombete igokinya mantu nijegie kwibangania kethirwa aitingugi bawe bakombi kuna maturene bakunenkirwa kura bakunenkirwa karia kenda bakinya nao kuthuranira akari. Tutaanza kwa jina, tuambie unaitwa nani alafu kuhusiana na shughuli imefika wapi hadi saa hii. Asanteni sana. Majina anaitwa Wilfred Wenena, mimi ndiye returning officer Igembe South. Sasa katika hii shughuli ya kura ya 2022 tayari tuko katika kituo cha Tallying Center Maua Girls. POs wamechukua mizigo yao
wamechukua ballot papers, wamechukua masanduku ya kura, wamechukua chakula kidogo, wanaelekea kwenye polling station. Clerks wako tayari, wamewangojea, shughuli iko sambamba kabisa. Kura zitaanza kupigwa saa ngapi? Alafu zitamalizwa saa ngapi? Sasa watu wakifika kwa kituo usiku wa leo wataenda wajitayarishe. Kesho asubuhi kama saa 10 asubuhi wataamka ndio wajitayarishe, wademarcate station, wajipange vizuri. Tunatarajia ya kwamba kukifika 6 in the morning, 6:00, watu vituo vyetu 173 zitafunguliwa na tutapokea wananchi wapige kura. Asante sana. Swali la mwisho, watazamaji wangependa kujua ya kwamba hii Igembe South iko na vituo vingapi? Igembe Kusini iko na vituo vingapi? Igembe South iko na vituo 173. Asante sana. Haya, tunashukuru. Wacha tusikie kwa upande wa usalama. Usalama uko namna gani, umeimarishwa au vipi? Tuanze kwa Naitwa Abdi Hassan Abdi. Mimi ndio OCPD hapa Igembe South. Nasema hapa hali ya security iko sawa, tumepanga askari ya kutosha na kila kituo kuna askari 2 na usalama umechunga. Sasa saa hizi bado wanaendelea kupeana ile ballot papers na tunaendelea mzuri. Maafisa wako usalama watakuwa wanakaa kwa kituo hadi shughuli iishe, sababu inaweza isha kesho kutwa ama mtafanya mna gani? Watakaa kwa kila ofisa atakaa kwa kituo ile amepangwa mpaka wakati shughuli itakwisha, kwa sababu hata chakula kile kitu wamepewa kwa sawa kabisa. Hakuna kubadilishana, kwa mfano huyu afisa akishughulika wakati mwingine hakuna kubadilishana, kupangwa kituo moja utakaa hapo mpaka wakati ya kura ikisha na tutaenda round tukiangalia. Haya, tunashukuru. Nadhani hayo tu kwa sasa. Hivyo kama utegerwa roti ibingo tipia mwaka utufomba ingo tuibuleta ante tugiji na njira ya uraja aure tugita na mbere naji tuone mwanya gikurikania ndene ya gishoke kya ubunge kya Igembe South ni atikiri na arwiri 14 bagiti kya ubunge na 80 na iguru bagiti kya MCA na ku oya gitonde giki nyo bare bakomba iko bashindete bagatangazo kana bagatumirwa ibwega mutigirwa TV ni Dennis Mugendi. Gicigo kya ubunge kya Igembe South kirina aringi kura 76,600 igana rimwe 28 uthurani bwa kwiringa rojo ni bwambiritie gituone gya sukuru yari ya Maua. Aringithia kura bonde berigiritwe ituone igana rimwe 73 aria kura ithanduku na into bingi bibanganitwe gukinya ituone bionde maturene ja wandisi yakio ithano. Gituo giki kia Maua nakio gukimenyekanaga noku ithabu rionthe rikaringanirwa na bare bashindite gutumirwa. Ile kitu tulikuwa tukifanya ni kufungua hizi ballot papers. Sasa tumefungua, tumeleta magari ile italeta presiding officers. Presiding officer wangu niko na vituo 173. Igembe South tuko na wapiga kura 76,128. Hawa wamegawa katika ward zetu 5. Maua ward ikiwa na 16,355, Kiogoi Antibochio 16,347, Aidhiru Gaiti iko na wapiga kura 14,459, Akachi iko na 14,352 na Kanuni iko na 14,615. Ukalia bukionekanaga ni bwa kung'ana mushijo wa Maua Igembe South na jure mushijo biashara ya mathaa 40 jana, yani utuko na muthenya ituthikiritie maunija arimi na biashara uria baibanganitie ni untu bwa kithurano. Twambie no mwetugwe uria ombi gutwira etagwa atia na ombi gwata mantu kwena runtegete witagwa atia ontega ki runga maki u twambi witagwa atia betawa Bishop Isaka Mungania na ndi murimi omira ande mu biashara omira royo tariki genda special day na ile special day totetu omira royo twenda kuroka 6 na gomna yere turogera da gomna yere turoge kuringa kura
na itukuria antu betu bonde bonga murimi omira bara barimite mira ndene Igembe South na Meru yonde Meru County royo toromie mira totura toringe kura kuma kire MCA mwanka president na toringe kura festival oeta muntu oranonge roeta muntu oringe tuma second todera tuendene na muntu aringa kura kana kwake mochie pole pole kutene tuma. Thank you. Aya tia tu kimo biashara ongena ombi kugata mantu yantu kwerojo we mu biashara ombera weta gwate ano ombi kugata mantu atu kwerojo atia. Okay, mbita wa Pastor Karia ndi murimi mira ndi mu biashara omira na ndi mugari o mawa town kobe ke batwe itubangite rojo turunga mi biashara cia tusemera nonto ketrano ke yantu kwimwe biashara ikiendelea na turinge kureto kana kureto roketa kuringa peacefully totena ndwa na wata mtoronge nonto tuna were girbo toro kinyanyume siasa Marieto agombeta wa Sumaili kana ten gelele Marieto agombeta wa Sumaili asa monto meaka oni chama ni odoko na inkuwa ibobo am no nonto bantu ba TV nonto ba ko ya ko to lele area oni bonkiro mbankira antu beto baba tu ya mera mno beria yuchini royo mbaitha kominemwe muntu aukire na aringe kura riwete atwemira antu betu itwise batenda kuringa kura lakini tutareni kiongozi utukumea tutethia yontu anjenda mbiro na njekilili nara tafadhali tuona antu abange bateringa kura nontu bo biashara cio mira kwou royo inkuboromba amona inye mwathani bukire rukire inda nigenda bukaomba kuringa kura tutare mutongoria na babu bwo ibukumenya kureye noyo ituma muntu afaindika kana ona muntu akiangaika kwa twethe ntwe makini kuringa kure na kuringira kiongozi ukwenda tawa mutimoi mukayo mawa mu biashara mawa kango yukia kanyaka uchokeria antu betu bamero bamawa na bakenya yonde no ntupo kuringa chiacha cia thiri na chiacha china amana china wendani ndendra kuwa kinyaru uyu batu twinze abiashara baraba inandruka na biashara mwanya rokere tha 11 nonto itu bikethe abiruri tuonze turoke twete turombe turinge kura riu tuchoke biashara ne chieto na batu twithere twikite amani watoka thura mutongerio ro kuthura nonto mutongerio no atuma biashara uwe kuyendelea no atuma itia na mbere ko batwe turi biashara twike ingwe chionze ntheru uyu royo tutare atongeria baraba kaomba ugeria biashara chieto na baraba iche biashara imbi Kirurute rungi nabo abiashara babonda bonda kana aite babonda bonda kishono kiki obunge kia Igembe South bali na iji ili abagotwathira ciege ntuko ya rojo atu antu babonda bonda luterera mawa tubangite kuroka mapema thaa 12 mbati kuthande tuone kia kuringa kura ndare kiongozi ura ambaye akawethia mauta anje kulingana na autumite thirikari ira rari kuo ni tuinyiretie muno riu turenda kuthura thirikari ira ikajali mwananchi o kawaida ikajali muntu wa pikipiki riu tutirigirite nya kuthukuma turenda kama tainya tuyuyu tara tukuru twatureta kituone tukaringa kura twatucokia miche ko ikenda tuthure rais umwe aturo uyu turiendelea biashara tuma kuringa kura iro tugendelea biashara yetu turi batwe antu babonda bonda itubangite boya pio royo weta kuringa kura yonto oni na kwa royo bikirite bikibiki mauta yo kama tantu barabonde bagethira bagenda weta kuringa kura bate nowe sobo kinyetuone royo turethira twibaga matafiri kenda twita kuringa kura tuthuro tongori boya endre bin kuromba daromba antu bonde barabetite kuringa kura batu antu babonda bonda bila tutangasa ithere antu baringa kura na amani muntu aringa kura kana mose kwawe aetera kuibo risoti atumiria ona kinya atongeria mwanya kinya bo batatu wanyuma kwariria nteto iji ciege kithurano giki Mbita wa Mzalendo Mwenda Mithika kutoka hapa Igembe South nini candidate wa Igembe South na tigiti ya Jubilee na ngucokeria mbere nkatho muno antu ba Igembe South no ntu ba kwithira bena campaign
itina violence gituone yoro kuona mantu ya tuliete na itwe kwirigira mantu ibo yagetao kutethira kwinogania presiding officers bakanenkerwa interview obete na ara mashinani na ara polling stations na ito kwirigira polling stations ikethira siena thiri na ntu baraba gatumwa nao nabo batigete kureta andwa no ntu ito kumenya kwibo tha itu ina bari antu baba undaku orendi iba kwanjirio tisha antu na bakiwa abaeta bateke polling stations yau orendi itu itite ku report ki security apparatus lakini baadere bakimenya batwi kinyethira itu ibakuwa bakarete ngwetu ni kubiri amani. Ani mbeta wa Bishop Matthews Murungi na nditango na Africa Spirit Mercy Ministry ndana Kenya kwao koronto branco anda koromba batwe netwe atari ba nene na branco anda koromba tole akristo batwe tota kuringa kura itoringe kura cia thiri na turinga kura na okiri nikaenda twaringa tukana mucie nikaenda twetera matokeo na muno akristo ara bari ndene Kenya turombe Murungu atwe mukiri Murungu atwe muntura wekira ruteto rwa Murungu ni onto kinya italia muza kwire anto ibero ibatale munene ura bathithire ko baune mirai bareka ndene kiuru ka Murungu na ria begere kiuru ka Murungu Murungu atala munene kwa ubo tu akristo bwetu ni koromba Murungu atale munene uroete thianthe boya. Dennis Mugendi, Wero TV, Yembe South, County ya Meru. Newega Dennis, konge na kuwa karimadhara kanimeumirite kwariria bume bangite kuringa kura ntuko ya ruyu, tutigeria mathaa manini akituringa kura poro akabithi na nteto ikibinya. Matigarite mathaa matare tuthungira kiri kithurano kinene agante goroni muthenya gwaru bamohe bakari kuma nterecia Tharaka ibonanitie kuga banganitie kuthungira kithurano ni giki twatura tukina 2022 twamithungira Januari togi mweri 8 no akinyire twauga ngai ntugwanga 40 ngai ntugwanga 3 ngai mbi indi mathatu tara ruru karibu gukinya kwa winkuromba antu betu tafadhali twebumirie ni rotwinde kuringana na bora tu registrate kura cietu tumire turingire atongoria baraba omba gututethia kura urare na kibanda gitambulisho yaku weche kekedo tia cia kama mbagirite kaboni na untu kunge kabatini kana baiga bantu ange ata pengine bamomba kuriganirwa kwa weche kugona gitambulisho yaku kire roa ukarukire ukamate odene kwa tuone nikenda uringa kura entumo yao nene kiri baraba kunda gakarubo niunkauga utigatire kuringa kura tabathari ndaromba urakumenya na nyambo gita arekana ne munthi na araukerukire aisoba athiaringe kura yake kenda amenya kuthura mutongoria mwega kwenerwa kurauka kugurirwa nchobio tugo buremwa kurauka kuringa kura rurukiri nontu atongoria baraba thuku thaino ibarugirite anto nchobi baraba nyunyaga na eno tinjira ya kwamba bonywa nchobi bothi kuringa kura injira ya kuburemia butika ikuringa kura kenda antu kendo to atongoria bathuku bathungiro tongoriani nkurukia karia baibaririkanitie baraba ngikuiga thire na ukirika gitaga kaga kuringa kura uranka muthura thinara tutigona gotwiberi kogu ndugi twendane thura muntu waku thura gwakwa na gwendo no abura nirokere buringe kura na buringe kura with a lot of solidarity to whatever person and whoever person that you are voting for. Don't move against the crowns. Burugame buringe kura mtachoke nyomba wake aitairitangachwe wakwe na petition twetere court nega tunenkia the court rule and everything will move on as the court will rule out. Omenyere kuruma murwanjuka kana mwana nyuka kana muciari nonto bokendera kuisi kana ukara na botore maicha mega na barabongo tukudure tukumenya batithe kana barumana bakandera kuria ibu baingi ntereche Tharaka barikitie kuibanga ni kingo bomba kuringa kura muthenya gwaru nkiripotera Wero TV kuma thokoni Marimanti Beto wa Paul
wakabithe na riu gatuthie mwe mwanka Nteresia Chuka tugwatanira mwandiki wetu Anteto Samuel Gaishima Nteresia Chuka Boys atonie bo kuthite na mbere nontu akwibanga banga nontu bwa muthenya wa ruyu. Muretheria wa Wero TV mde agandungi indeni ya nyomba imwe ya mishemanio ira ikugairwa maratasi kana into bya uringi kura bya ichigo ya Chuka Igamba Ng'ombe ndeni ya ara inyomba ira ndeni ya chukuru ya ndaka ya Chuka ara no kuthiite mbere na ugaibo bwa into bya kuringithia kura bya gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe. Chuka Igamba Ng'ombe iri na ichigo bunge kana iri na wadi 5 tachio Igamba Ng'ombe iri na Mariani Karingani Mugwe na Magumoni na gichigo giki kiri na aringi kura ngiri magana ngiri 84 na ugaibo bwa mbirie mathani ma muthenya wa emunthe na buririgirwa kuthi mwankarukirirwa emunthe gukinyira thaa 11 kenda aringi kura baraba bari nteriranda Igamba Ng'ombe na bwagitomba ni ndeni na nterira chieguru ndeni ya gichigo bunge kichumba ukinyiro imaratasi mama magita mamuthenya kuriri na igukuri na makarika maramata kenero na kari ara nkari mwe iwatikanire iri na materials kana into bya uringi kura birabikuri maratasi marai form 34B igukuri na mioni ya nkiameno ya idurano na mianka IEBC igukuri na mebira ya kuinga mathanduku ma kithurano na igukuri na carton ira iruthaga bantu ara muntu akaebitha akiringa kura na gitumi kia mwingi kuthurua nontu bubona ati nkarino iriri moya ira cionekanaga ndeni ya campaign cha mutongoria umwe umunene ndeni ya county ya Tharaka Nithi lakini thirikari gukurukira Borisi na nkiama ya IEBC nyumani ibathungire ontu bubu ara bakishire wananchi ya kwamba nkarenu ni kuri na rutha kuma kirinkiama ya IEBC ukinyithia into bibu Nterechi ya Tharaka na kogu nkareno ni chokirwe ndeni ya gituo kia Borisi gia Chuka na nyumani ni kwirigirwa kuthi na mbere na kunenkanira into bibu ndeni ya ichigo bunge kia Tharaka kogu agandeni ya gituo kia Chuka tayari bamwe baraba bairete into mwanya ntere mwanya bambirie na kugaira wadi ya Igamba Ng'ombe baraba ibo bari kuraja muno ndeni ya county ndeni ya gichigo bunge iki na kogu antu ba Igamba Ng'ombe ituo bia Igamba Ng'ombe tayari ibambiritie kuwata into biago araba kwirigirwa kurigia rukirirwa rwantugo ya ru na wadi ile ya kubicha Karingani ituo ta township ibyo bikwirigirwa kuwata mathanduku mago bari bamuthia na ibugo kariugu ndeni ya gichigo giki kia Igamba Ng'ombe na ndeni ya gituo giki gia Chuka Boys arauga ibwa into bya uringi kura bithiete na mbere gatuchoke waku Betty. Riu mutegeri gatwithiro tukithie imwe kwa imwe mwanka Nteresia Igembe North tugwatanira mwandiki wetu wa Anteto Nicholas Chabari nikenda tuonie bo kuthiite na mbere nabo. Nde taoni kana ndi kituoni kinene kia kuringira kura na gutarira kura gia Ntunene Girls Nterechi ya Igembe North na Igembe North yonthe yina aringi kura 77,750 na ibo bakwirigirwo kuthina mbere na kuringa kura ntugo oyaro tugwira twithirite tuterete kwa kaita akaraya
no ende ntugura tayari imathato tarambere etira kinyero ingakura guthura atongeria amwanya turi gituoni giki kibatiri kwithirwo ikinenkanirwo into bionde bia bikwendekana kukinyirwo mwanya mwankatha ino gutire gintu kiraumagaruka no ntuba kwithirwo kwigukonekana nkuje no gatigatika IBC na baraba kwenda gukamata into bi kana ene nkari rikomboreto nikenda byombo gukamata mathandu kuna into bionde bia bikwendekana kuringa kura no ende nyume andareka inka itia kuruka bakurikia na kugwatanira na bateganiria bakanjira gukamata into no ende mwankatha ino kana returning officer wa nterino chegembe North Twesando Galgalo ari nyombara kubanga na utarukania into nikenda njira kugaira antu baba kwenda kinyithia into ibi ntere mwanya kiritwo mwanya na kuringana no yariuga na kwirigira mantu makathi na mbere bwega no tayari bakuthiria nkujeneri kurio na bagwitiganiria ati nkarire kaithiro gikamata mathandu kuna into bingi bionde gukinyithia guntu gukubi kana zone A baire wangire 17 na bara nabo bakukinyithia zone B bakaithira bakirwangire 27 na bana nabo bathite ntere cha zone C kana kurakura ya buru bakaithira bakirwangire 36 na ugu na bubarikia bakugwatanira na nyuma ndareka itaikura bakaithira bakianjire ukamata into biao nekenda bakinyithia kiritwo mwanya bila bikaithira bikiringirwo kura ntugo yaro na twina rwirigiro kinya manto makathi na mbere ntugo yaro bwega na ukaria na bono abuthi na mbere no koigwa no to mabithaba ikosi mwanya bya kumantere mwanya birio bya polisi bongo bari gituoni ekene kenda baraithiria mantu imakuthi na mbere na bandamana na baba ukamata into mwanka ituoni mwanya kwithirwa kwina thiri na gukinyithia into biugo taina mantu makwangaratania no anini na twina gwiregero kwanjiria ntugo yaro kana roro kirira 12 bukaithirwa into ibyo kinya kiritwo mwanya nekenda aringi kura banjiria kuringa kura ciao paina kana gwataina thina kana gutegwa kwaga gintu no kiriko kira gikwendekana gituoni mwanya kana ituo bionde bia bikuringirwa kura nterino cia Igembe North ukiragiro kathi na mbere kinya kwithirwo kwina ukaria no ntu tayari igwakikishiretwo kaithirwo kwina mabitha bokaria bari bakaritie ituo mwanya gutigira gutire mbangaratano no nini kaithirwo kithi na mbere na kuonekana kiri ituo mwanya bia bikaithirwo bikiringirwa kura kwanjiria thaa 12 cia roro kiri waku studio Christian Nega Nicholas Chabari na leo mutegera tuthire tuna kanya kuno kabanini utikathi no ku ningucoka na nteto nkuruki na kenda mustari joa ekanaria ithano uteto rwaku niru tawa ya maguru jakwa na weru bwa njira yakwa kiambiririe muithatu na Murungu arauga nikugie weru na kudagia weru Joana emwe ithano weru bo butharaga mundune na otira mundu yabusinda tumeria 11 kamwari kamugwanja ni uma tiri weru bwe murio na igintu ikiega sana metho kuona weru borioa Zaburi 36:9 wane gwa kithima kia moyo tuonaga weru kumania na weru bwaku mubango jo muri misero gujo kunyera ukarinde umaririte kwa kuntu twa kuthomithia mantu jare jaro ja mero jore bi indrendete matunda ja grade 5 ete season ya matunda so za off season fruit the off season fruit ntiringa kawandi kuno ntofo kuma ria ndamberia kure makawa gutemwa kanyajo mu tagura machine cia kwake gutetheria muremi machine cia mbeca inkai compared ke machine ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium Meru tubui kwithira itwe tukuthithia chocolate ira njega Burundi nthiguru yonthe muyuthi no itengo kweli muyuthi nombe gwita ngugiji itinekana no kuthithia bono kwambiria ndandi nyoge kaira na kabuyu ri utekwa kiazi tutige kuga uti ngugeire ondadi na ngugeire o na ndi kuthira guku kuona itiona na mirimo itiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai Murungu na ndarimete no ntimpombete ukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga tukara kumenya tarakara nyombe mburi ibati kwithira karia tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie nya hapa ni down strawberry kwina ina twitaga split
na kwi neje twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa gwenda gwema karana kethagwa kanyitwa ndo watutatu thoko ya makuyu na kuthithia variation kuyuga ruji ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona ni fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho neka uma ng'ondu ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngari ro murombete no eka uma ariku ugakurukirwa ndene Wero TV kiri mubango jo muri bicharuruku Ama hapo. Leta driving license. Ala. Gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni muziki gani wewe hapo? Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunataka kuuliza ni station gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Wero FM. Umundune ija werone. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tune yeku. Mdau, vipi kaka? Mazee, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadili fulani hapo nakachonga. Mazee nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tune yeku. Sahau season iliyopita, sahau walioshinda na walioshindwa, sahau kila kitu iliyotendeka mbaya au mzuri, kwa sababu GoTV inakuletea season mpya na itakuwa bigger and better kuliko season yoyote ingine, with over 7 leagues and cup competitions in the World Cup. Jinyakulie decoder ya GoTV yenye mwezi mmoja wa GoTV Plus kwa shilingi 1299 na ujitayarishe watch bigger, better football. GoTV, love it. Kambuni ya Rhino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muchi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto.
Orengi nkugwate ugeni tukithina mbere Eastern Region Commissioner Evans Achoki na ugite maria makagwatikana makiuna watho wa kithurano makayukirwa matagaria manene ma kiwatho. One nyuma ya karima mwe gutemeria ati kwina ibandi kugurwa nikenda kureta wamba kithurano ni Rita Mwanike Muchiri hatobesio ikibinya. Eastern Region Commissioner niwe Evans Achoki ni urutite mukana kuri andu are onthe makethirwa magika mavitio wa monthe ma kithurano ati wona magwatwa magocerwa makinya mavio ma kiwatho. Akiaria ari wabiciri yake mwena wa tauni ya Embu, Achoki ni urauga ati mvonge cionthe cia ugitiri mari metho niguo gutigirira ati kithurano kia rucio kigekika na njira ya ma na waragania. Kuna yeyote yule ananunua vitambulisho, hiyo ni kinyume na sheria, atashikwa na tutamshtaki kotini. We do not want any, we will not condone any malpractices kama hiyo kununua kitambulisho. Na niulize wananchi wasiuze vitambulisho vyao. Kwani ni mwananchi uuze vitambulisho vyao, vya kitambulisho chako? Kwa sababu wewe ni haki yako kuchagua kiongozi ambaye atakuongoza kwa miaka 5 ijayo. Ino ni vuve ya teti ngurani a muungano wa Kenya Kwanza kureta mateta ma ati kuri na andu engi maragura ivande cia ikia kura magacokerwa cio vuva ya kithurano. Wa uguo kuri na kuria kwingi ayuthi aria mararuta wira wa kazi mtaani marerwa ati matikarivwa wakorwo matikathura thirikari ya Azimio na wira uria urarutwa ni masivu na nini yao. Assistant Chief wa Catherine Wanjani kio kwaragiria yuthi na mera marega kuvote Azimio matikarivwa mbesa ciao na nginya era ria enke kama kavutwa wira mangirega gu support Azimio. Ndereva ria mararegero maratathi mu marehe thigari ria cira huthiro kumaka maratathi mau acio the ni Hasra Nation na no maratoyo horo cio tu mbere ya ndoya muno na njuge masivu mau marahuthiro horo cio kazi mtaani horo akugura ifandi maundu maya kungithuka we ugekora uthite kuria ICC kuria hi uika mutigathi na kibisho mutigathi na Matiang'i na mutigathi na Reni na tutigwetekera horo tocio ko mundu wothe turore faracito na maagents maitu maimire tene muno rucio rucine makome irathi-ini nigetha to make sure ati utire mundu warehe kura. Agent wothe wa presidential makiia tondu marenda kuira Azimio wao ucio wao megukorwo makienda kunina andu a UDA. Koguo tukire tene muno na we mundu mwikia waku ndukendie kibande giaku tondu ni ta kwendia urigithathi waku. Mwena wa Dallas town ya Embu kuraina thagathagaga mathaa ma kiroko varia ayuthi a kazi mtaani magomere wira wao vuva ya sivo wa mwena uyu kumera ati wona marega kuthura atongoria a Azimio ati matikarivwa mbia ciao na kwa makavutwa wira ucio. Twirire ati akora tutikathura Azimio tutikakora twe avewa wira ndagatuva na nathai no titurivwa. Sema Ruto anatupatia nini? Ruto anakatuambia Ruto anatupatia wirubaru. Si tukasema kazi yenye tuko nayo tumeajiriwa na serikali ya Ruto na Uhuru. Tumefika asubuhi tukaambiwa watu wa Azimio kando, UDA kando. Tukaenda wote wa UDA. Tukaulizwa UDA na tupatia nini, tunaifatafata kama inzi. Tukamwambia ikiwa wanatupenda tutafata. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Okairega tuyukie kanya kangi ga kuno kabanini na ngichoka ninchoka nkuriunge guntu na guntu nikenda tuone obuku thitena mbere kiri kubariria nontu wa kithurano kia muthenya wa ruyu. Twitter ikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kuthirio vyaku vya nguku au we biashara eno. Twathomithia kozi ya spinning. Ni mwayombe ndene ni wa gwita Ruraya. Ni cute. Yaani alapre kundueria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amwe na nteto cia Weru TV
Kirizuku Channel 39 Umamundune Wija Werune na Weru TV Rumuri Duamiro. Weru FM Rumuri Rwa Amiro kabeka kari mushi muthikiria FM 96.4 Rumuri Rwa Amiro. Inya star 812 star 969 hash kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo, najua niko na kaloni kako. Nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni. Lakini kuna kadili nakafanya hii wiki tu. Hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii. Wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil. Hata ukisikia nikikaita kadil, ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipe change. Hii wiki tu. Nakulipa tu hii wiki tu bro. Chill. Ni chill tu. Inya star 812 star 969 hash kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Sahau season iliyopita, sahau walioshinda na walioshindwa, sahau kila kitu iliyotendeka mbaya au mzuri, kwa sababu GoTV inakuletea season mpya na itakuwa bigger and better kuliko season yoyote ingine. With over 7 leagues and cup competitions in the World Cup, jinyakulie decoder ya GoTV yenye mwezi mmoja wa GoTV Plus kwa shilingi 1299 na ujitayarishe watch bigger, better football. GoTV, love it. Eza toko dhiri mobatu jaku jonde the shopping aja Sayen supermarket na Arua. Tue na deals chia mwanya na shia kuogokenia kagite negaka na iteko inyeri mwoko joaku. Itue supermarket ire tongere temero na ntura ire ya kwe. Aja Sayen, ukona intabia quality ya goro na biti na goro. Jaite na medha shia kutumira njana obishi, intobia stima, intobia kuruga, ngushe kumatake na ande goro inge, into mwanya bianja na kuimenyera na kuidhongomia, bekare ya migate na cakes, butchery na binge kadhomba. Tue na parking ino karia na enene ya Ntobonde. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Ncheremero na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Aranire nacho na Arua kukurukira 0114 697 050. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha weru FM kirogine mero mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeje 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya weru FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Inya star 812 star 981 hash wekira mbiribiri jasikiza tuni yeku. Weta ai eyo amrome eyo kiti yani oni yangu eti vya kule hapo ambikira mbiribiri yake mrume mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonere bondro mieru are mrume kiti onkundia ruwe nyambere twaria kiti mrume mirongo thatu churu bando mbiribiri cha 20 na bwana kiti mrume kana hapo tomite na mbiribiri inkomenya inira igeri nyabatalaisa kiti Inya star 812 star 981 hash wekira mbiribiri jasikiza tuni yeku.
Orengi nkugwate ogeni na riu gatuthi mweno yungi wa studio ugwatanire na Ntinyari Kinyoni kenda kubirentere mwanya withiro ukionaga bu kuthiete na mbere Ntinyari. Bwega sana Christine Wanjeru bwega kirego mutegero ru TV no twagweta na mbere kurumira mubango juju jwa kithurano 2022 ara tugutigira ni tugukuretera andiki beto bantu tubarabambite kambi kuntu mwanya gutigira ni bagukwonia ubangania bwa IBC kire kithurano gya ntuku ya rojo imwe kwemwe kagitana gakatugwatanira na Robert Matano imwe kwemwe kumantere cha chukato ni ore ubangania bubu bwetete na mbere Matano. Kuromba urekeri tuketha tukigwatanira na Robert Matano nyuma ya kagita gate kuraja utaunda kugwetera ukabera no katwetita na mbere kutha tukigwatanira na andiki beto bante to barabambite kambi guntu mwanya na mantu ciratumbite kutha tukigwataja thaiji mbugai mabisaba moba IBC beto na mbere kuibangania guteka kitha mathaga jara bena John Jakungana na kwitho bakianjiria kujikia kire polling stations kana ituo bingi bya kuringa kura na nkuruki kire jatumbite kutha tukiona kire andiki beto banteto baratwarikia kwaraniria nabo mwankira nande ni atikinya ukaribu etita na mbere gwe kwa gutigira kuri gutina gataga ire kwithirwa ikioneka kiri polling stations kana ituo bibi bya kuringa kura nitugeta na mbere kutha tugichwana na andiki beto banteto gutigira nitugukwonia ubanganya bobu bwa ABC imwe kwa imwe. Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku Samba sera gandi kega namba na siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene wa kamosie Samba sera gandi kega namba na siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene wa kamosie Samba kandi kega namba na siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene wa kamosie Samba sera kandi kega namba na siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene wa kamosie Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku We're in your presence. FM 96.4 Rumuri rwa Ameru.
twaraerie mantu jegie wendo mantu jegie mukuru na mwekuru ana bare kwi mwari utega ukathugani wife material na ti wife material na kinya ana bandaka muntu ucio na bati kumenya purity ugwinyengo gimbi uita omba kwitho nyotiringithagia muthetu nomba kwitho imwe kurwo kuri magucwa ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanirite na Mama Digital kwambiria themwe itigania na dakika 15 mwanka themwe na dakika 20 Beta Purity Nguta tugwatanirite na Mama Digital kiri mubango jotwari uma taroa Bita wa munene gitongoka gwi kuretekera mubango jwa tuthunkume ndene ya Weru TV jumene cionthe mathajo goro uri gwaku umaririte nyingine kenda tukwatha kirira tukiria biashara cietu faida kaya 500 ni magutumanio nkerera ngarera ciana ciakwa na nona guti muntu ungiendagia igwa thiini wa tauni eno o ndaile ankonenkero anantu bare akuie batura akuija Mumiru arauga atiri bitite munyakeri imakubia reja maingi gwe mwana tuthunkume ukubie gwaku ina kuri netegemete mandikwa ni thirikari obisi na twendereire kuruta wira onu twagura lori na twacoka twagura nyumba na wira onu wa iratu kurukini tucemanie na mutaramu nikenda atwathakirira utongerera dhamana ndene ya biashara cietu uplani urogasivu na imbesinya no gasivu ki service yenkuthithia imbinge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorirwa ni ndene Weru TV jumene cionthema gatuthunkume kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa Kagwi Yetu Sacco iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranirie natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Gucokeria nkatho cia mwanya mutegeri gwita na mbere kurumira nteto cietu kagitene gakangwi ke imwe kwa imwe kuma skuru ya nthaka ya Buria Ruri aratuketha tukigwatanira na mwandiki wetu wa nteto Marion Karugi hatoni ubangana bo ABC ntereu Marion. Mutegeri wa Weru TV tukurombore kiri tuketa na mbere kugira kugwatanira na Marion Karugi tuketha tugikuretera we nyuma ya kagita gate kuraja ukebebya mutambo.
Kionyo. Mkubwa. Tuka. Katswana. Maimanti. Megule. Iremeni. Naitena menama. Otuna muvenya. Tana. Mpaka. Ari. Akuru. Naekuru. Wero FM. Wero FM 96.4. Amri. Umandune ijawerone. bita wa munene gitongoka gwi kuretekera mubango jwa tuthunkume ndene ya Weru TV jumene cionthe mathajo goro uri gwaku umaririte nyingine kenda tukwatha kirira tukiria biashara cietu faida kaya magana matano ni magutumanio nkerera ngarera ciana ciakwa na nona gute muntu ungiendagia igwa thiini wa tauni ino o ndaile ankonenkero anantu barabara ya free batura kuija mumiro arauga atiri bitite munyakeri imakubia reja maingi gwe mwana tuthunkume ukubia gwaku inakuri netegemete mandikwa ni thirikari ofisi na twendereire kuruta wira onu twagura lori na twacoka twagura nyomba na wira onu wa iratu kurukini tucemanie na mutaaramu nikenda atwathakirira utongerera dhamana ndene ya biashara cietu uplani urogasivu na imbesi ngano gasivu ki service yenkuthithia imbinge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorirwa ni ndene ya Weru TV jumene cionthema gatuthunkume kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa Kagwi Katho cia mwanya kirigwa mutegeri gwitana mbere kurumira kithurano 2022 kagitene gakatugwatanira na mwandiki wetu Antito Robert Matano imwe kwa kuma ntere cia chuka atuone ro bangania bo IBC bwetite na mbere Matano kwega mono ikopa mukira njira ndongi kiri studio cia Weru TV tore chukuria ngaka ya chogoria ndira nikyo kitu kinene kia gutanira kura cia mara na agakorera sub county kana tuna sub county itano yogo ru agakiki sub county na wodi itano ro kederu Mumbi Mudambi Danga ndira ya chogoria na ringi kuna ngiro ngiro kumwanja na kila kidite na mbere aga mutegeri Weru TV returning officers from the bakira aga na kutigira bakudokiento na ombe kudo bakira kiri kituo byago mwanya ni process no bakudo kionaga itiko tumira kagita kara ya mono na ukaraida kiri ino barabara yogoda ino ni barabara Mumbi na Mudambi kwa bakudo bakira bambere kenda kutigira kila mtu akutia itwa bila kuendekana bagitata bomba kuidirwa bakira kakiri kituo byago bya kuringira kundenda kwa na returning officer ura kwa kitu tena ka process karibu sana naomba kwa kitu ila process kwa karibu sana kwa Weru TV sijui process imeanza namna gani na mmefikia wapi sasa tumekwisha anza process yetu tangu asubuhi. Tulikuwa tunakagua mizigo ambayo tunajiandaa nao kwenda kupigia kura, na kama mnavyoona ni kuwa tunamalizia shughuli yetu tukielekea vituoni vya kupigia kura. Kwa hivyo wakati wote ule tuko tayari kwa vituo. Kwa hivyo naambia wapiga kura wajitokeze kwa wingi na mapema iwezekanavyo ili waweze kutekeleza shughuli hiyo muhimu ya kutekeleza wajibu wa kidemokrasia yao. Na labda unaona kama mtaweza kuhitimisha ama kukamilisha muda wa saa ngapi? Hii shughuli itaenda kwa muda wa saa moja. Saa moja hivi nikiisha tutakuwa tumefika kila mahala.
alafu tutaweza kupata jumbe kutoka mashinani jinsi walivyoweza kupika na jinsi wamejipanga kule mashinani. Na labda tungeomba kujua, inawezekana kuwa kuna vifaa vinaweza kupika ama kila kitu kiko shwari? Tuna vifaa vya kutosha na kila eneo la kupigia kura, polling station iko na vifaa vya kutosha, kwa hivyo hatuna shida. Kuna maeneo mengine inasemekana kunakuwa na zile tunasema ni malpractice, labda unapatikana na ballot box na si kutoka hapa kwenye kituo, labda huku Mareni. Hapa tuko salama, tunaweza kulinda vitu vyetu na maafisa wetu wako salama. Tumewafunza vya kutosha na jinsi wanavyostahili kushika ile mizigo na jinsi wanavyoweza kutunza na kuhifadhi ile mizigo, na pia tuna security ya kutosha, tuna usalama wa kutosha kutoka taasisi zetu za usalama. Kwa hivyo hatuna wasiwasi, kila kitu kinaendelea vizuri. Labda kwa mpiga kura unaweza mwambia mpiga kura aweze kutoka mapema iwezekanavyo. Kumbuka ni siku moja baada ya miaka mitano. Kuna wale wataona uzembe wa kwenda kupiga kura, lakini kumbuka utazembea siku moja, labda ukuje kulalamika ama ukae kulalamika miaka mitano. Na ni vizuri siku hii uitenge tu, ikiwa ni siku moja, utafute uongozi mzuri, utawala mzuri utakao uweza kuwajibika kulingana na wewe mwenyewe ama kulingana na matakwa yako. Vituo mnafungua saa ngapi? Vituo tunafungua saa 12 asubuhi, na kama ilivyo sheria tunafaa kufunga saa 11. Lakini kawaida tunasema kama idadi ya watu bado itakuwa kwa foreni, wale tutawaruhusu wapige kura. Lakini baada ya saa 11 hatutaweza kubalia mtu mwingine kuingia kwa kituo cha kupiga kura. Na tunasema pia wale wanapiga kura, tafadhali, kwa sababu kuna wengi wao wanafikiria ya kwamba wanapoenda nyumbani kura zao labda huenda zikatiliwa shaka ama zikaongezewa ama zikaharibiwa. Nataka kuhakikishia kwamba kura zao zi salama na wasiwe na wasiwasi ya kwamba kura zao ukiwa nazo akisha piga kutumbukiza pale ndani na amefanya uamuzi wake, ajue mengine tumeachiwa. Kilichoko ni kuuliza wale candidate tuko nao watafute maagenti ambao wataweza kuvumilia hadi mwisho ili tuweze kufanya ukaguzi na kuhesabu kura vilivyo. Shukrani sana kwa muda wako. Tuonane siku ya kesho na kazi iendelee. Asante sana, shukrani. Haya, kwena chambere yangu naomba kutokea na giria noe beturi kiri studio naomba kutokea kana atuire mwebu na labda unete process kaleta ndio. Karibu sana bro utawala. Tokea la kumela labda ndio uye kwa kitaalamu kwa mundi na hapo bado kwa mtaka. Vita mrengo wa kura ni kama zile kwa zao na kwa kuna hivi sima kile kwa ikali na mungu kumekishwa kwa ile na bila sika zaidi Ibwega sana ni mwandiki wetu wa Nteto Robert Matano imwe kwa mwentere sechuka kagite nega katwite imwe kwa mwentere chia mikindori kiri mwandiki wetu wa Nteto Mukiri wa Mithika atwoni ora ubangane bwetete na mbere ntere Mukiri Mithika kirigwa Ibwa muno betingo kwa atabwa muto enteretia mekindori tigania central etione mbunge kia tigania isti nara kene tuo kira keregeri kwethera kire kemo kia ituo bioringeri kura ndene tigania central na muno tigania isti etuo kira kenene burundene ya wondi emekindori na mbwange mboko mendhinyithia ni ate kire tigania east kanetio mbunge kia tigania east kwena ituo bioringi kura ituo kimwe ya naremwe ya 80 na bithatu na tigania central ake iri wandie kigutwa wandie mekindori na
na Wandie Thangatha kwina ituo bioringi kura 109 Tigania East iraiwanditia Muthara na Karama ciena ituo bioringi kura ituo 74 na Wandine Mekindori yake araturidhai kwina ituo 41 na mbua kiratumbite kwethera tukiona mwangathai uti gintu no kimwe kiromba kwethera gikinya ituoneke kia Mekindori kira ikio ituo kira kinene burundene ya ward ya Mekindori yao kana Tigania Central uti maratasi ya rombo kinya uti box rombo kinya na kinya mabisa bokario utimbo baromba kwethera be kinya ntere araturidhai kuitweregirite ndaika ite kuraya kana egitare onde bakomba kwethera bagi kinyithia kenda bomba kuibanga nonto bwantu kwenene ekithurano eretiere mathaya makainera Kenya bethirite bagietera kwa kaitana tukiomba kwaraniria na bamwe barabara ituo ne mwanya ndene nara ne ate ituo bingi bia Tigania East maratasi na mabisa baba tromba kwethira bagi kinyithwi tuone mwanya birabegirigiri kwethira baikinya ndio tukomba kwethira tukithiatira na akwe muno kenda tumba kwethira tukumenyithia bura ukomba kwethira gwikarika nterei kirikano ntere Tigania East nemwe yaira tumbite kwethira ikiailwa muno kithurano neke hasa county Meru nonto bwa makareka ya moya ile ambu yombete kwethira ya kareka ntere yegiteneria siasa na kinya siasa ciekomba kuthira kou tweregirete kana itweterete kuona kethira mabisa baba komba wikinyithia bo bakomba kwethira bakibanga kuma ntere tia murire araneo gituo kinene kana araneo tugite ituo kinene kia utaleri bokura tia Tigania East kuma bauma nara murire iro beregiri kwethira bagi kia maratasi na into mwanya ndene ya ituo bira ituo bioringeri kura ndo tukethia tukiaile kenda tomba kuona baromba ukinyathaia na baromba kwethira bakibanga atia kenda kithurano kia ntuko ya royo kiumba kwethira kigita na mbere boya Betty. Ibwega sana ni mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Mithika kuma ntere cia Tigania arombeta kwithirwa agitariria bakurikira mwankira nande guti mathagaja romba kwithwa jagikinya kiri police station kana gitu kiu kiri na kinya guti na kionaniria kia mabisa ba ukaria ende kiri Robert Matano ore ukari mokwe kuma ntere cia chuka nombeta kwithirwa kia agitariria nawe mathagaja rombeta kwithwa jagikinya na nkuruki mabisa ba ABC bagweta na mbere kuritanwa oraba komba kwithirwa bagita na mbere kuhandle kana kutumira mathagajara ja IBC gutigira ni jagukinya bo bagankuruki nombete gweta na mbere agitara muingi na kubera bethirwe bakiojuria kioto kiaga kuringa kura gutigira bena kanya gake ga gutara tongeria babega baraba komba kwithwa bakiringithia uturo bwao na njira ingi kana ingi tugeta na mbere kwithwa tukigwatanira na andiki betu ba Nteto kuma ntere mwanya gukuonyo banganya bu urabwitita na mbere tigere rungurwa mathaja makaimono Kenya bomba kwithwa bagikinya ndebene. Eza tukuhudhiri mobatu ja kujonde shopping aja Sayen supermarket na Arua twena deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyirie mukojo waku itwe supermarket iretongerete Meru na ntura ire yakwe aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro jaite na metha cia gutumira njana obici intobia stima intobia kuruga ngushe kuma take na ndegoro ingi into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bakery ya migate na cakes butchery na binge kathomba twena parking ino karia na enene ya Ntubonthe turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank araniria natwe na Arua gukurukira 0114 697 050.
nandi no wikire ntumiri eku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumi kwenda bukinyira mwingi amo na ntumiri cia mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumiri eku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru inya star 812 star 977 hash wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku إخواني ترك النفوس بلا علم ولا أدب كترك المريض بلا طب ولا آس. Ndugu zangu, kuacha nyoyo zetu bila ya elimu wala adabu ni kama kumuacha mgonjwa bila ya matibabu wala dawa. inya star 812 star 977 hash wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku Tuiterikone. It's our beef burger and chips, chicken legs. Ombe kuthirio bia kubia nguku au we biashara eno. Ndio twathomithia course ya spinning. Ni mwari ombe ndene ni wa gwita ruraya. Ni cute. Yani alapre kundueria. Ali maite. Ali. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamero. Kampuni ya Raino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthandekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthandekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile idia ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkorokino weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Raino Mabati. Kugwata nteto nkoroki toringire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Wega mutegeri gwitana mbere kurumira kithurano 2022 kagitene gakatugwatane na mwandiki wetu wa Teto Paul Kabithi imwe kwa imwe kumantere cha marimanti atumenyithie nkuruki Kabithi kanyani gako. Enze ichukuruni ya Tharaka Boys kana kienini kia chukuri ya Tharaka Boys irankurukinio Tallying Center ya Gĩcigo mbunge kia Tharaka ara mwankira thaino endi nkari nkona ichikinyete irachi kuibanga bangania ni kingo bomba kujira mathandu kona kwira kiri ntere mwanya mwanya na ga ndena mandereba kathumba baba nyume akona inkwenda bomba kutangaza kana inkwenda bomba kwa ikitonto mwankira thaino batathiete kana ikitonto mwankira thaino batanjiritie ngendo ciao cia kwira mathandu kuraya nchamba tia tombe kwa anjire na nchamba no anjire na marito makwe yanga kubi
Ritho rakwa mbitagwo Jeremia Rugendo na turi ndene ya polling station ya Marimanti ara turi Kamatungu Primary School. Tutiarikia na kuendelea kukamata mathanduku metu no tutinengeretwo mbeca cia kuramia transport ya kuira mathanduku na polling stations. Okay, kare ari waro kamata mathanduku keri kana ikagita kambere gaka nigo nkamatite mathanduku ndi wirira mathatu na turi agwa bwega mo last time turari agwa 10,000 inu ni polling ya nini ya mbele ya chiere twari agwa 15 ya ithathu twari agwa 20 kinya kuyo ciara agwa 70 lakini thaino turirwa ya mbere turiwa ciringi 6 ya chiere turiwa 7 ya ithathu turiwa 8 na inya turiwa 9. Okay, kukore gintu kingi bokuga sijui zone A, zone B, zone C, zone D. Okuita kugata kana nata ikumanisha zone A ni area ira karibu na ara center tukwambiria ara zone B ni ira next k number 2 endikathi mwanka ira ndaya muone zone D. Okay, kire zone A barere gwa chiringigana na zone B na zone C mwanka zone D. Kire zone A bari twira bature ciringi 600 na zone B bature ciringi 7. Zone C batunenkere ciringi 8 na zone D batunenkere 9 na nkorokija u tutura turi abantu 3 lakini ino baenda uturi antu chiere. Okay, ende na tokuga na ikitonto mwankira thaino bota thiete kana ikitonto mwankira thaino botairete mathanduku kana ibotirete kana iria. Kira tukirite tuira mathanduku tutieteaniritie na bono ntu batikwenda uturi ambecia tukwenda no ntu gitumi thina yao tutikomimbio lakini batikwenda tunenkera mbecia ira cingi na twi na core ndene ya county ira cingi twi na core ndene Meru County twi na core Isiolo na Machakos na itubaringirite thimu na twamenya baririwa 10,000 kira ntugo na bairwa ntugo 3 kogupi wende bokathi thaigana kana imo. Ibwega sana tuketha tukigwatanira na mwandiki wetu Paul Wakabithi ethirwa agitumenyithia nkuruki etana mbere kurumira mubango joto ja kithurano 2022. Twaraire mantuzegie wendo mantuzegie mukuru na mwekuru anabare kwi mwari utega ukathuganiwa ifumatiru na tigwa ifumatiru na kinya anabandaka muntu ucio na bati kumenya purity ugwinya ingo gimbi uita omba kwitho nyotiringithagia muthetu nomba kwitho imwekuru kuri magucwa ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanirite na Mama Digital kwambiria themwe itigania na dakika 15 mwanka themwe na dakika 20. Beta Purity Nguta tugwatanirite na Mama Digital kiri mubango jotwari uma taroa. Bita wa munene gitongoka gwi kuretekera mubango jwa tuthunkume ndene ya Weru TV jumene cionthe mathajo goro uri gwaku umaririte nyingine kenda tukwathakirira tukiria biashara cietu faida kaya 500 nimagutumanio nkerera ngarera ciana ciakwa na nona guti muntu ungiendagia igwa thiini wa tauni eno o ndaile ankonenkero anantu bare akuye batura akuija Mumiro arauga atiri bitite munyakeri imakubia reja maingi kwa mwana tuthunkume ukubia gwa kuina kuri netegemete mandikwa ni thirikari obisi na twendeleire kuruta wira wonu twagura lori na twacoka twagura nyumba na wira wonu wa iratu kurukini tucemanie na mutaaramu nikenda atwathakirira gutongerera dhamana ndene ya biashara cietu uplani urogasivu na imbesi ngano ugasivu ki service nkuthithia imbienge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorirwa ni ndene ya Weru TV jumene cionthema gatuthunkume kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa Kagwi We're in your presence.
Nimumite Gatunga Gatue Gishon lakini thaino ndio ukagitaga tukinyite mwanka thaino ndio gu kwe baba tayina bairete mathandũkũ mao na kũrĩa antũ bairete mathandũkũ tukũraya mũno na kũmonya batayi bamandira babantu ao. Alafu number 2 thaino ndio gu kagitaga tukinyite mwanka thaino ndio gu aidha tugwatanire kana tujenje contract tunegwa contract gonge kana tugwatanire na contract uyu ari ogo tukiga tura mathandũkũ akwathirite mungu. Okay, contractor no tumankira thaino ati yete kwaranira nebi oku kumaanisha hata kukumaanisha tiena bata neti na tiena kiao neti tio tute mandre batunto kuma thachire tukinyiria gogo na mwanka thaino ndio kuma ko to muchemanio kuma rokere twara ko ya rokere na totire takinyara nchikara tukinya breakfast. Okay, pia mbombe kwaranira na mukuru no enchamba iyangaga kidogo gumite roterere kuna urari gwire mathandũkũ ku nigo mumite Kamarandi na nkurembire mathandũkũ Kamanyeki lakini no ntubwa thenera yo mbere kwithira weri ogo no ntubwa marei bando tuti kamatite mathandũkũ na bando turi turning center na inkuona kuringana na murugamo wetu ta mandereba itukuga mathandũkũ mama tutika mata na ukethirwa magaka matoronga nkari cia thirikari gutire nkari cinge twetigiria cia ikamata mathandũkũ ama ibagetegiria batore butu kwenda wegwa togu kura Tharaka itiringwa no tutisapirisha mathandũkũ uyu ni murugamo wetu. Okay, gogo nchamba gojire athaigana na gojire athaigana in fact tukwire tugikinya thacire tugo twe marimanti na twakikishire mandereba metu monde sako cionde iriaga muntu uro akuru mucerere thainya akuriaga gutire kuma thacire thaithatu thainya mandereba monde makureana ngari ciao bukuye ibwaririo ta mandereba nuntu mapios mako imetirwe barirwe na baraniria na ma DPOs ma clerks bonde ibaririo rokere bota mandereba ibwaririo na go ibwaririo na tabwirirwe tigo tutirona muntu utwarira rekia uma watweka tukua tutikto mbeshiru ni kunyia na antu anene banjire kwambara na meko mandereba irio banjire gutuma machia mani makaya makari nati lakini reto athikire twegua turi ariria tanto bakwaririe chukari nkari na maguta kuringana wa kuma maguta thaino maruma 162 168 na kuma 170 na wathikire ko turi ariria maguta turi ariria nkari tanto bakwaria mugate in fact irio twekera murugamo wetu na mwaka thaino tie contractor tiari tenati na atinu toga wogo tukirire na atibu tukira tabore akiriro tonyai ireka uma yothe. Okay, gokube chiringigana bokwenda gwankari irigwa toruga soni toruga itwaraniritie na antu kuma Kitui na Meru County ankare bara bakore bombe chinini muno ingiri 12 kwanjire soni ingiri 12 so kuma marimanti toruga marimanti bara bare karubo marimanti yaga ibare bwangirie 10 bara bathiete kuma bathiete soni C soni B nao bare bwe kuma ngirie 10 na ciere ne unto bo maguta na ngarama unto go wetu kwa irema igonto kwa kwena marima mama ingi na otie bando tuthiete na rami nkari cio ndiri kuma ithiete corrugation so kwembe tore boga tukiwira mana waruta imaguta wathukomera mwindi so intugithato tukwena tore bo ntugithato na nkarera batikore ombe chinini muno ngirie 10 baba kuma bathiete marimanti pande ngirie 10 ntugithato ngirie 30. Okay, gokube na nonto itakapo kuremana na contractor amana uratongoretie IBC agantereche Tharaka natagomba kwira mutongore wa IBC continue Tharaka nithi nigo bora moma komwera inkwenda komwera natare asarera aomba gwikira Tharaka negirira aomba gwikira Tharaka ukaya kwona kuremwa I contract yera munenkere na resign ngugi enenkero mtunge mbere gukia nuntu ekegwere ibone na muno Tharaka gutwega kuriti aringwa na mbechine nenkanire na MBC na mbechine nenkanire na MBC we watiomba guturi ambega chieto arisaini wera tonekero contract unge thaino nekena tuthikwira mathandũkũ. Okay, asante sana tia tumbe kuwatanira na nchamba muthaka uyu wa mwisho dereba uyu wa mwisho twere gumite kuna murugamo waku ni uriku Nigombeta wa Mutei wa Marigu ndi mukari wa Marimanti ari ni kidogo nigombeta wa Mutei wa Marigu ndi mukari wa Marimanti na ndereba wa Mukomesa na tugura twetha chiri tujire twe committee twatiga ngui chietu twatiga shuri chietu na twe committee na kwa chachania shuri no contract one nkreto ngugino
ya gutransport into bibi yetu tukuona takati tayari tushurikira tumweterete tuchokire ichokio na mwangaza ino tia twari discussion irere yo andara gukurigatika mbecha iri faite kuriwa ito chimenya kuma history na ito kumenya history bwethiite payment che maguta capacity yo ara yakija mwanke munthi itio tutethia na okay goku biota mandereba murugamo wenu ni uriku nontu thaino gintu tha ithatu na nuchu gintu tha ithatu na nuchu murugamo wenu uriku ito kwenda contractor ethira athungira waraniani wetu noe kureta mbecha ira cio tutwenda zone hene nengero 10,000 at least zone mbia kana kwa toro finade to admit zone C ikongero mbecha na zone D ikathoma mbecha at least chomba gwethe yikabaga ngarama ya maguta marato utumina ndi na commitment yetu tuchera andu kana tabukwa na tubetu babu ibamwe ba mandereba barabara kitia kuthurwa ni kingo bomba kujira mathandu kuma kura na bomba kwira ntere monya chetharaka arankia ara mandereba ma baugite kana bathirithire barikitie na mbere na gwikira bauga no mwanka bambira kwaranire na contractor urapeto gwire no ya kunyagia kura ntere monya ni kingo mbeca kana ni kingo bomba kunenkirwa mbeca ira bakwenda nigo nkathi na mbere na kunintira ndeto oburaiti endere ntere ino chetharaka kire oringi bobo bakura kuma ntere chetharaka mbita wa Paul wakabethe Ibwega sana mutegeri wa Wero TV no katwitite na mbere kwithwa tukigubanganiria kana tugikuonia uria ABC itite na mbere kwithwa ikibangania tokari na mwandiki wetu antoto kuma ntere Chetharaka Paul Wakabethi arombe kwithwa agitutariria kuria gwitikaniria katikati kama ndereba baba kubati wiki mathandu kuja kura ntere mwanya na contractor uria wanenkeri ngugini ABC kubaria na kubangania gwikia mathandu kujaja na nande Ntije kethera no tuthaiji uria ukona ni thaa 3:46 ntije ketha uketha kwini na kanya gakega gagutigira mbuga antu bau bonthe ibakumba kwithirwa bagicibangania betikaniria na kura ciumba kwithirwa igikinyira kana mathanduku kwithwa jagikinyira polling stations kana itobira bibati na antu bethwa bakiringa kura na mbuga kiri nteto ira tikumba kwithwa igitukinyira kuri na antumiri umbeta kwithirwa igitwa ni utongeria bwantere chia Azimio la Umoja araba gutetera antumiri ya IBC ugoro bwana Arua aria IBC umbeta kwithirwa igitumiria kurungiko kwa ithurano ndene county cha Kakamega na Mombasa na kuringana na utongeria bubu bwa Azimio libetete na mbere kwithirwa bakiuga kiragi utumite IBC umba kwithirwa ikirungika ntereu cha Kakamega na Mombasa ira bakuga ni two strongholds kana ni ntere ira chumba kwithwa china ugwati barubobo nene mono ntere ira cha Azimio cha Kakamega na Mombasa inokwena ugwati mbere barubobo nene mono bwa Azimio baruga nitagarera ABC gutigira antu bateguciumiria na weru bobo nene ora kubati kenda kugita kura cha Azimio nibo mbita kuthwa bagita ntumiri kana kuria ringi kura bonde na supporters bantere cha Azimio kuthwa bagiciumiria kuringa kura ntukia na Arua kenda bomba kuthwa bagicokithiria nthoni IBC nkorokibo eteta mbere kuthwa bagitira mikana IBC na kubera bari na duty kana ibabati kuthwa bagitigaira ntere cionthe itukunganirwo gutigira kuri na kira gitagwa na chomba free and fair elections tutirambera kwithwa tugigutuira andiki banteto beto barabambite kambi mwanya gutigira itugukuonia uria ubanganie bakithurano bwitita na mbere kagitene gaka atwithirwa tugita imwe kwa imwe mwanka ntere cia kaga kiria nikyo gituo gikinene kia kiria gikethwa gigitumika gutara kura cia county ya Meru imwe kwa imwe. Ibwaga mutegeri wa Wero TV na kagitene gaka turi ntere cia kaga ara ni gituo ne kia IBC gituo kira min na kagitene gaka ndi na aro wa North Imenti na nwe tukethora tukiaraniria atwire uria baibangite kiri mantu zegie uringi kura
Habari yako? Nzuri sana. Anza na majina na utuelezee umejipanga kivipi? Naitwa Karen Mwangi, returning officer wa North Imenti. Tumejipanga, POs wote wametoka, wameenda kwa vituo kulala huko pamoja na clerks na askari wote. Yes. Kwa sasa mmejipanga kivipi kuhusu upigaji kura hapa kaunti ya Meru? Tumejipanga juu wameenda na materials zote na wataanza kesho saa 12 mpaka saa 11 jioni. Wamebeba kila kitu ndio wafungue kituo na wapiga kura wajitokeze kwa wingi ndio wapige kura na waonekane huko kwa vituo ndio tuendelee. Labda swali jingine, nimeona maafisa wa usalama hapa. Labda utueleze usalama uko vipi katika kituo hiki cha Kaaga? Kaaga usalama iko sawa, tuko na Tallying Center security wengi sana na ndio wanatulinda usiku na mpaka kesho. Kwa vituo pia tuko na walinda usalama wengi. Hata usipidia kwa area sai. Haya, nimeweza kusikia visa vya labda watu wameweza, kuna visa tumekuwa tukisikia watu wakiambiwa sijui wanunue, wamekuwa wakiambiwa sijui wauze ID cards zao. Visa kama hivyo labda sijui kama umevisikia huko Meru. Pengine kwa vijiji, lakini kwangu hawaja report chochote, kisa chochote kama hicho. Na labda kwa wapigaji kura uko na message gani kama Aro hapa North Imenti? North Imenti ningewaambia wapiga kura tumejipanga sawa sawa, tunawagoja mjitokeze kwa wingi kesho asubuhi kwa vituo zetu, tunawatakia heri ndio mjitokeze tupate 100% turnout by tomorrow 5 PM. Kutoka saa 2 tunawagoja. Mtu akichelewa kidogo kufika atafungiwa, lakini wenye watakuwa kwa laini saa 11 tutawaruhusu kupiga kura. Security atasimama kwa mwisho wa laini ya kura na wataruhusiwa, lakini tungewaambia tuko hapo mchana wote. Kwa hivyo twende mapema ndio tupige kura, ni haki yetu na ni sawa nasi, twende tujitokeze. Na swali jingine Madam Aro ambayo watu hawajaelewa. Kuna watu wengine labda hawajui hivi vituo vya kupigiwa kura kesho vitafungwa saa ngapi na vitakuwa vinafunguliwa saa ngapi? Labda unaweza fafanua hiyo kwa kirefu. Kama nimesema vituo vyote vinafunguliwa saa 12 kamili. Kufunga tunafunga saa 11 jioni. So saa hiyo yote mtu akiwa hapo anaweza piga kura. Na kuna swali jingine ambalo labda watu hawaelewi vile kura inapigwa. Labda unaweza waelezea pale nyumbani vile watakuwa wanaweza kupiga kura? Nitawaelezea. Kupiga kura ni kitambulisho yako. Kuna watu wanasema walipoteza kura. Kura ni kitambulisho yako. Kwa hivyo ukiwa kwa register yetu na uko na kitambulisho, ulijiandikisha pale mbeleni, unafaa kwenda na kitambulisho kwa sababu tunapiga kura na kitu tunaita Kenya Integrated Elections Management System ama KIEMS kit. Na maelezo ya KIEMS kit ni kusema utawekelea kidole, details zako zote zinatokelezea na utapiga kura kwa sababu biometrics ndio hizo zikijitokeza uko na haki na utapiga kura. Na labda swali jingine Madam Aro, labda utuelezee leo hapa kituo cha Kaaga mmeshinda kufanya nini siku mzima kuanzia asubuhi hadi masaa ya jioni, na kama hiyo kitu ambacho mmekuwa mkifanya mko karibu kumalizia ama mtaendelea hadi saa ngapi? Kenya ningesema kutoka asubuhi tumekuwa na maandalizi kamili kukamilisha vile tutatokelezea kwenda kwa vituo. Hiyo kazi tumemaliza. Wote maafisa wetu wote wamepata material zao zote na wameondoka. Na labda swali jingine, hichi kituo cha Kaaga kina service area inatoshanaje kwa kueleza tu yule mtazamaji huko pale nyumbani? Pengine wajue hii constituency iko na vituo 187 na kwa hizo vituo kuna wapiga kura. Bili za hizo ni prisons. Kwa hivyo hizo zingine zote ziko vijijini na mtu anaweza enda kwa ile ya karibu mahali alijiandikisha. Wapiga kura wote unajua ni lazima wao amejiandikisha kabla ya kupiga kura na kila mtu anajua mahali alijiandikisha. Akiwa alibadilisha kura, anajua alibadilisha kura kupeleka kituo gani. Kwa hivyo hiyo wapiga kura wanaelewa, tumekuwa na voter educators on the ground na hiyo kazi wamefanya. Hata kumark ballot wameelimishwa sawa sawa.
Labda Madam Aro, swali jingine ni kwamba wapigaji kura kesho wakienda kwa vile vituo ambavyo wanapigia kura, labda watakuwa wanapata nani pale kwenye kituo cha upigaji kura? Wenye watakuwa wanafanya nini? Nikiwaelezea kwa vituo vya upigaji wa kura tuko number 1 na security. Kwa hivyo usalama umelindwa. Kuendelea hivyo tuko na presiding officer na ndiye msimamizi wa hicho kituo cha kupigia kura. Pamoja na presiding officer ako na msaidizi wake, deputy presiding officer. Kupreside ni kusema kusimamia upigaji wa kura. Pamoja na hao tuko na karani ama clerks wenye watawasaidia. Mpiga kura ukifika pale na upate kuna laini mbili, kunaye atakuelekeza ni laini gani yako, kwa sababu vituo vyetu vyote vya kupigia kura vimepangwa in alphabetical order. Kama jina yako imeanzia na A, unajua kwa uhakika wewe uko line A. Ikiwa wewe ni Zabron, utajipata pengine laini ile ya mwisho. So ni vizuri mtu akienda hapo ataelekezwa na mtu mwenye tunaita queuing clerk. Na mtu yeyote pale, hata voters wengi wanaelewa hiyo. Kwa hivyo wataelezewa. Akiingia kwa kituo cha kupigia kura, kitu ya kwanza atapata hao makarani wetu. Na makarani wetu tukianzia na wa kwanza atamuangalia kwa hiyo Kim's kit. Wa pili ndiye atamuissue na ballot paper ya president na MNA. Kutoka president zikiendelea hivyo mpaka governor. Kwa hivyo wamejipanga sawa sawa. Kila karani anapeana 2. Kutoka hapo wataenda kwa ballot, watatubukiza ndani ya visanduku vyetu vya kupigia kura. Kutoka hapo atapakwa rangi kwa hiki kidole cha mwisho ndio aweze kutoka. Kwa ufupi, juu hiyo process ni ndefu kidogo. Hiyo ndio tutaendelea kufanya kesho, lakini tuna uhakika makarani wetu na presiding officers wamepitia training kali sana. Kwa hivyo wanaelewa vizuri na watawaelekeza vizuri, na msiwe na shaka. Mkifika pale mtahudumiwa sawa sawa. Kwa sababu tuna watu wa Kongagari wametoka hapo wakiwa wamejitayarisha sawa sawa, na tuko na uhakika hiyo upigaji wa kura utaendelea bila wasiwasi yeyote. IEBC North Menti mjitokeze. Hiyo ndio himizo yangu, kwa sababu matayarisho yako sawa. Swali jingine tukielekea kumalizia ni kwamba kuna watu wanauliza kama kuna watu watapewa kipaumbele ama ile tunasema priority. Kama ule wakati mwingine tuliona kina mama wajawazito, watu wa Kongo ama wale watu wazee, kina mama ambao wana watoto wadogo. Sijui kama hiyo mikakati imewekwa kwa wakati huu. Hiyo mikakati tumeweka. Presiding officers wetu hata wenye wako na watoto wadogo chini ya miezi 6 tulikuwa tunawaambia they are nursing mothers. We also consider that. Ikiwa wameenda pale, hata hapa tulikuwa na watu wako differently abled, na pia tuliwapea hiyo haki. Kwa upigaji wa kura utapata mama mjamzito atapewa ruhusa kupiga kura. Mtu yeyote ako na ulemavu ile hawezi panga laini, huyo pia atapewa priority. Kwa hivyo hiyo ni hakikisho. Uzuri tunasema watu watumia hiyo kama haki, lakini wasimisuse, waitumie kwa usawa na watasaidika. So all special cases kwa IEBC tunasema wanapeangwa kipaumbele wakati wa kupiga kura. Haya, swali jingine ni tumesikia kwamba wapigaji kura ama wananchi wa Kiambu ukipiga kura yako uelekee nyumbani. So unaweza himiza hilo? Nahimiza hilo sana, na tumehimizia hata kwa security wetu 400 meters around the polling station hufai kuwa hapo, na hapa nje hapo security wako kila mahali kuhakikisha ukipiga kura unaelekea nyumbani. Swali la mwisho, labda kuna yale matatizo ama challenges ambazo umeweza kukumbana nazo katika hii kazi yenu siku ya leo? Changamoto hazikosagi, lakini ile kubwa unaona hiyo kazi ni mingi. Lakini tumeifanya na timu yangu, walikuwa wasaidizi wazuri sana, wamejipanga vizuri kama presiding officers, na beside hiyo kuwa na 6 positions wamebeba kila material sawa sawa. Hiyo ndio challenge ningesema ingekuwa, lakini tumeipanga na tukaiendeleza na tukamalizia, na wote wakaondoka wakiwa na furaha ya kwenda kufanya ile kazi ya kupigisha kura katika North Menti.
sana Madam Aro na mutegeri wa Weru TV. Ujo ni returning officer kana Aro wa North Imenti na aja turi nigituone giki nene burukia North Imenti area mathando kuna maratasi ja uringi kura ja rekire gukinya na jomba kuthura ja kia distributed kana ja kiganwa kire ituo bionde bia uringi kura na bariuga ukaria ibwe kipokongana na ngogeje igeta na mbere bwega kuringana uria ibangiro ujo na muringi kura gore aunja uriro waringa kura ananja na ikosi bio karia kana ukaria bariuga atiri ubatere kuthura we mita magana jana kuma kire polling station kana gituo kiria ukuringira kura wako studio Christian. Bwega sana ni mwandiki wetu wa Nteto Morgan Mweti mwako mwe kuma tere chia kaga ara returning officer ajukia kagita gakega gutwariria mitaratara yonthe iria igatumika kanere kiendeka ntuku ya rujo oni betagwa Ntinyari Kinyua hau no tugwikira gatanta mubango juju wa kithurano 2022 utuku bwanarwa angochoke kiri Christine Wanjeru arutereru rungirwa studio. Nawega beti na mutegeri wa Weru TV oguni buko thiete na mbere guntu na ukona buria ubanganie nontu wa kithurano kia royo uthiete na mbere guntu county ni ya Meru Tharaka-Nithi na Kinyagia county Embu Isiolo na tukathi na mbere gukuretera obo kana Nteto obo igutukinyira na bu montu mathiete na mbere ntere mwanya tweterete muthenya wa ro ina rubo tukurekiria Nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi mitawa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio utukwa mundi Maureen Kome.